Sunce samo napred, to se uči ceo život, znaš, uvek ima još nešto što treba da naučimo da bi voleli sebe još više i cenili sebe još više. Stalno izlaze, to je životno delo. Tu nema ono kao, sad sam naučila to i kao, sad ja sebe super volim. Ne, to uvek se pojavlja neka situacija koja nam ukaže. Naravno, ali to je dobro, zato što to znači da rastemo, da se razvijamo duhovno. Kad kažem duhovno razvijamo, ne mislim na crkvu, nego mislim na nas energetski. A nama je to u stvari cilj na tom višem planu, da se energetski razvijemo. A razvijemo se kroz učenje, da volimo sebe, kroz učenje tih lekcija zbog kojih smo došli ovde. Mirka, mogu da budu svakakvi razlozi. Svi mi do negde 5. godine iz okoline u kojem smo okruženi, iz njihovog odnosa prema nama, iz njihovog odnosa između sebe, stvorimo neke zaključke o životu, o ljudima, o sebi, o uspehu, o novcu, o prosperitetu, o tome šta zaslužujemo, šta ne zaslužujemo. I sad, kad krenemo u život sa negde 7-8 godina, to počne da se ispoljava u našem životu kao manifestacija. Ispoljava se tako što u svom životu dobijamo situacije koje će da potvrde ta naša nesvesna verovanja. Znači, kao u ogledalu se